5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamudzo! Nala mong gagawin mo kayo. Panampalingan na kami kanina. Kapamudzo! 5, 6, 7, 8. Dami namin. Bumibig ang taboy. Totoo. Palingan na ka talaga. Diyos ko, kuya. I love the energy. Talaga naman, Jo. Talagang- Energy! Kaya talaga At the yun. highest level. Nagigising mo pa yata. Talaga may papag-dreads na kanina. Diyos ko. Ko talaga naman na... Sino nga? Bakit? Ayun po naman sa gagawan At saka ka. tayo sinabing kulay yellow ya dapating ka na akong kay Kenyo. At katarnukin kay katang sofa. Embure. I belong. Na anong sinabi mo kay Noseline, kung kataramda rin kili, ako talaga mamalasa lang mga indredos kay barrio. Ang po Medyo lagi ay yun. blast yun. Talaga naman yung blasong ko. Talaga namang blasong. Ano ba? Pero blast on, Ay, Diyos ko. Ay, tapon magumpisa. Mga ngaragtaan, no? Correct. Riot it is. Hi, Maya Payabak kaya kayo nga. Nano mo, Wow. Diyos ko. Oy, Oy, ninapin. Basta Ang nasa bataan na kitang oy, ninapin. Oy, amo. ninapin. Anyway, igrit tala parang kaya katamo mga indredo sa makiramdam kayo ng podcast, Kapamudzo. Nung na naman yung gagawin, manahimik ko sagli. Nung mamipi ka, ito ko nakasagli. Nung magluto ka, ito ko nakasagli. Nung makapag-indredos ka po, tanayan, ichika mo kay Bat. Talaga nakagilagid ka niya. Nung na naman yung gagawan mo, mo, kapamo. Anyway, pasensya na ko king ka na akong outfit. Medyo... Ay, talakad ka pa naman tayo. Siyempre, outfit check. Ayun. Pak, pak, pak. Oh, ninukay ka, Kenjo? Dapat mababayo. Mababaya pa? Datang actually kang floor. 5, 6, 7. Kaya mapira. Ba, siyempre. Anyway. Sino nga ako? Anak ko si Karakalpena. Simula din tangko, I arrived June 1st, King Airport. Diyos ko, di na tangko alas 2 ng ganing Aldo, Pilipinas. Alas 3 sa Chuna Kebale. Alas 5, mama nga na akong tuyo. Ano pa yung tuyo? Mama nga na akong tuyo. So, karatang mo Pampanga, di nagpa-Pampanga. Oo, nanano ko, tuyo, Lalo ka pa cholcha, tuyo. sarsado. Eh ako balo na, kung ako, siguro binyan na lang nga po ko reto. Balo mo naman, pag mumuli ko Pampanga, pamatakan ko yung pamangan. Kasi Pamatakan ko yung Ayaw pamangan. Kaya magluto na kang tagilo. Kakanyangitin. Magdalayang tagilo. Diyos ko. Mama akong tagilo. Bala ko ikam megluto. Aliwain. Aliwa. Bala ko bilsamo. Siyempre, iya pa sembot ni. Tiyan dadalo. Ay, dindalang ko naman menudo, tang malaba. Makanya na Joren Kapampangan. Sinabi ko mo, ako magdalang pamangan, mag-podcast mo ako. Magdalayang buroitin. Talaga naman, pemata ka na. Manyaman. Hindi ka magdala. Eh, pa makaranok na. Sinabi pa mo, asadong matuwa. Bukas na. Ali, bukas asadong anak naman. Baka na niya kaya na. Basta mga 1-year-old. Magdala. Anyway, pamangan. Pamangan Kapampangan, Kapilanman, emo alamangan. O tetapis sabihan yan king kaya katamong Kapamudzo. Palingan ako talaga kanyang gilagid. Burike. Balo yun naman, at ko pa Amerika, wari at intang group chat, pisa sabihan tamo. Wow. Tapos sigurado, marakal mag-invite kaya kayo, marakal mag-comment kaya kayo bilang vloggers, bilang Sir Jeff na, ikaw yung Jeff bilang professor. Malamang, at one point in time, nang lumuwaling kapisasabihan na inikit na nang kayo, na ano nga sabi yun, at Eya Meging, at Debbie niya kaya katamo ka, no? I'm sure there's a lot of reasons why. Kaya tinanitang reasons why. Talang talingan da ka, Ken. Manggigil ko kaya ko. Na? Itang, ano maos ko kilikili? Alito to naman talagang in topic kayan, talagang makapawas. Talagang mapali ang pisabihin. Nano mo, pisabihan tayo today. But, nano yung nga sabi, tamo, nalaring underlying reasons, ang po pa rin topics and issues. Kasi makapanahon niya pan talaga yun. Mapali lang pabuntok ng Kapampangan hanggang ngayon. Datanggap. But, Meging ka, culinary capital of the Philippines. Kauran lang. Wow, kauran. Sasabo na ako singit lahat-lahat. Kauran na mapali lang pabuntok. When it comes to this conversation, let us talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. Talagang... Ikatin, go. Tin, Ika. Kasi bilang you are one of the most popular food vloggers in Pampanga. And honestly,
Metong yakaring iiduluan ko itin. Potang mag-discuss na ini. Tsaka, Dok, kakaiba yung... Potang ang popotang binatak mo na tining. Uy, Kay, dela ko na yung pamangan, Pamag- takman nyo na po. Oh, Yun sige. na ako pagod. Ali, tsaka... Do, Kailangan ko din yung chan. Do, po talagang bumubuya naman pamangan din nila ng bukas. Ikaw ang idol ko. Marami ka. Ay, Ikita mo, musmusan ming lumpia. Di pa naman next month. Ate pa next man. Oh, anyway, Tenika, buri kong i-soliciting opinion mo about this. You're one of the smartest food vloggers I know, and I admire the work that you do. Pakayarti ko, migdalaya kasing tagilo. Nanong gunam mo, nanong kaya kang aramdaman when you saw the news that, unfortunately, Pampanga did not get the title. Yes, they vetoed it. He vetoed it. Actually, the president did veto it. In veto, it's what? Postponing it, right? It's postponing the yes, for not, and they did not give us the title. Go ahead, Tin. Actually, mag-vlog ko kantang pahamangan. Kay ing chef na nitang kay restaurant, sabi na ako, ma'am, abalitan mo na. Nano ita, sir, ako. Ay, ni ma'am, na sinabi na, kata may approve na kay culinary capital, ano. So, dela ko ito, inisip ko ito, kaya rin na yung vlog. Wow, medyo sabi ko, bakit kay, syempre, may mga, bisa kami, mga bisa. Actually, it's not, hindi naman siya yung, pagkamuhi or anything. It's more of sadness. Hurt, yes. Oo, and hurt. Why? Yes. Why did it happen? It broke Bakit my ali? heart too. Lalo na kita mo, when we started vlogging, in goal tamo, is to uplift the really Kapampangan culture. And knowing, yes, having that news, balitan mo na, awali ka nung kulit. Siyempre, kaya ka, misakitan ka, ne? Talaga namang pasensya na kayo, magwawa ko. Sabihin tampamangan. Walang bisa akong mangga. Speaking of mangga, Diyos ko, mangga kayo. Oh, tutol. Tapa. May nakit kong mangga, mangga. Sinagulang Oh my papaya. Kapahya lata rin, Jo. Nano na din. O, bala mo yata, pareho. O, wala mo ata. Only mangga touches. Di ba may adwala ka nun din, Jo? Noon wala ba't din? Ay, Diyos ko naman, elamang ka Pwede din. ko dala Amerika rin, eh. Kapahayala sila. Kapayala. Pangat Sara, sis. Wow. Oh. Ano ba? Pwede mong balam sayote na pwede mong Kanino yate. na ba't king din, sapso eh? yan. Pati niya love letter. I think no. Ano kayong siping tambali? Ang ninang ko. Ay, Diyos ninang ko. Teslaos. Ninang yan naman. Ninang tayo nga. Ning may check ng Kay naning allows Ano group of ninang? company. Mac Mariano, sharing the fruits from my garden. Sana all my garden. Thank you, Nina. Thank you, Ninang, for the garden po. of Eve. Talaga namang, alaya nga be kain eh. Rambutan. Apo nga lang nga be susi. Wala yung bago? Eh, talaga naman. Dinani ka ng susi po. Oh, Ninang kekeng tega, ninang kekeng binyag yan. Ay, Ninang kekeng kumpir. Nawa, ika, kasal. Ninang met. Ninang Manyaman tayo ba nga. yan? Ninang ng Kapayati lahat. Naya talaga ng... Manyaman lang, kapaler, bago. Patay ka na akong mikropono. Pasensya, ang kilikili ko linaway. Pasimple kayo. Pasimple kayo. Kayong camera, zinumye. Oh, going back. Oh, going back to the... Oh, Oy, hindi tapin! Oy, tanga, kapamo kasi. Mm. So, kain na kano, syempre binasa kaya pa, para balo ko nung nuka rin kaya kabiting ka na akong lungkot. Binasa kitang letter from Malacanang. And sabi it might cause regional bias. Regional bias, number Yeah. one, yes. Since gana-gana ka nung Filipino, very proud ka tanong nuka rin ka ta mengi, but many, but ne? Sa adakal ka numiyali, mga nyaman mo naman pamangan karela. Tapos kano, we need more historical data and proof To back it na up. to back it Patibayan up. dapat. To back it up. Plus, yung sinabi na you have to travel through the different provinces of the Philippines to understand Filipino palate, sabi ng Makanya. Okay, Actually, kasabi kaya kantay Chef Cherry. Hi, Chef Cherry. Shout out. Pisa sabihan miya, kaya inisip ko, nino kayang masanting kasabi kayang chinat kaya talaga yung Chef Cherry. So none sabi other ko. than Oo, one sabi of the na. known chefs. So. Yes, sabi na, it's very sad, although you have to give props to them. In kanilang rebuttal makes sense. It does. It It actually does. Oo. It's hard to accept, but it does make sense. Ating yung sensing sasabihan da. Koyang Jeff, na ano mong aramdaman mo niyang ika? Natural, nagaya ko po masyado magluto. May bugkay ng ugsing kahit kusina. Kusina. Wow. Pamalibag na rin kawali. Wow, beling balibag me. Oh, At samya ka rin, di ba? Samya ka. Siyempre, bilang Kapampangan, talagang well-known ka rin, di ba? Correct. Hanggang kay katamo ka talaga, deklarado talaga, pero still, Maluwat taning kikling. wow, Maluwat wow, taning. wow. Tsaka diyang ninong sumabi, Jo. Diyang nung ka rin kamuntan, diyang ninong kutnan mo mabilog Pampanga or Pilipinas, even abroad. Potang, sinabi me, culinary capital of the Philippines. Tabi na yung balo, yung Pampanga. Chat Ala na GPT, Jo. lang- Correct, alam na lang kaliwang... Any source. Wow. Even my Ano ka rin friends, keng Amerika na Tagalog,
reng Bisaya, reng Ilocano, baluda. Ako nga, honestly, isingit kaya mo ini. Ako magluto, anya nga Choco Pilipinas. My mom does all the cooking for all of us. Lalo na kanako, Disney Princess. Matuling ko kilikili, pong singit, Disney Princess. Oning ima ko, she does all the cooking. When I started migrating in the United States of America, automatic tinagda akong biyasang magluto. So I had no choice but to learn. And uling at suking daya ko yung pagiging Kapampangan. It was not hard for me to do it. I only ask people I know, my mom, my aunt, tito ko, rin kaluguran kong kaklase kong college na maglutong kakilala ko. Instruction mabilis, sagli, abalo ko. Correct. And that's one thing they cannot take away from us. Yan yung sinabi kong, ay may vito ya kanu ingkay, sabi ko, no matter what happens, we are and will always be the heart of every Kapampangan cuisine. Nanya paano walang, although makasakit loob. Kanya sabi ko, talagang kikatamu yan. Hanggang sabi napin ko yung Jeff, hanggang no ka rin, kiklaim tayo. Tayo ka, Kasi Jo, balo na ka mapagmasakit ka. Nung nukarin ka man, Timocho, ang mga liwang lugar, Kapampangan ka ba? Yes. Tabi ng balo, ay marunong ka siguro magluto, no? Wow. Diba? manyaman. Itang maantitang aspeto. Konti na lang, itang- amo. Bata kami ganun Tagalog. Kitang maantitang aspeto. Siyempre, baluda, Kapampangan ka, baluda, biyasa kang magluto. So, kita naman case na ita pinaabalitan ko, mumulang diling milyari talaga anak ko. Siyempre, may nasakit ko. Kasi mumulang diling. Baka na kami, sa Imam- kalto mo pa. Ole, dani, ikaw nga, ikikemero. mo. Iapo mo magluto yan. Wa, magluto Imama yan. mo, ipapa mo. Wa naman. And maniwala ko, siguro pati po rin kayong pamilya magluto na din. Diyan kaya kami naman, then pipumpunan ko, dinaapo ko, both side, mother and father. Then pinsan ko, halos magluto langan. So, anyang abalitan ko, bala mo ata, masyadong marakal miya pektuan keng gewa na nili. Ako, Talaga may sakit ka lo. talagang, mumuna may nasakit ko. Makanano ka may sakit lo, bipalto. Makanano. Jo, talagang, Ba, ipalto may pang. kasi itang oras sa ita, gagawan ko. Bala mo, Yan. ati ko isa lang gagawan na, at yung kwarto mag-edit ko, mutang makanyan, chuchu. O The president vetoed the bill. Ana, nano Uy, mong... ninapin, Oh. mag-edit ko. Ah. King kasalukuyan kong i-edit so, ko na yung ayari. Ing minuna kong inedit, itang Manyaman Festival. Karin na ako talaga may maramdam. Bakit? Baka tating kang Bakit pang-counter. ating kong Ating kang... pangganti. To punch Kasi it ito back. lang, kita kasing Manyaman Festival, Jo. Di ba minta? Mikit ka to. May nga, dangi ka, Jo. Piring Alam mo, at suka Kaya kami ka ng to. tambiring eh. Milyari kasi, katsunong kalitat ang mga nyaman na pabangan, nano pa waling patunayan tamo. Tasa balitan Diba? itang bill. Oh, metong pa. Celebration niya itang Manyaman Festival. Yes. And then you Correct. heard the bill. Oh, metong pa, Jo. Oh. Potang kasi, deng aliwang lugar, ne. Magluto lay landili. Kangis-ngis na, Diyos ko. Oh. Di ba magluto lay landili? Oh. Pero rin Kapampangan, nistong magluto la, Jo. Aminan mo. Makatanod la. Makasapunggol la. Makatanod la. Makasapunggol la, tapos may pagmarites la, oita, ing makanyaman king Pamangan. pamangan. Kasi At mo saka munang ating dilin. lessons, sa ating lessons, Kasi mo munang dilin, Jo, magluto na ka, tapos, ating pang chismisan, oita, lakwas niya kanyaman. Napin, malat. Ana. Wow. Malat. May paragdagyasin na po. Wow, Dahil diba? may sagling vetsin. Ana nga po mo. At saka niya itapin, masyadong makalungkot kay part ko bilang food vlogger. Kasi feeling ko ako, ding mo munang miyapektuang ka rin eh. Ding Ding mga tuwa. mga tuwa. Ang ancestors. At kung ayel ben, mama kanyang kalami, bigla yung mga pagaga. I don't know kay babae magluto ya din. Metong ya mo naman na magaling chef Ketikim Pampanga. Magluto ay mama kanyang kalami may pagagaya. Kasi aga na ano yung mama na. Anya anong mama nga lang kalami together with kaya pong inang. Aliwaman kasi itang talagang lasa na ning kalami iyang atakman mo ka rin eh. Ing atakman mo itang nung nano itang The memories. yes, Yeah. itang pakanano ng tiro kaya kang inang mo itang pamagluto. Inyapin sabi dapin. Di Kapampangan, alila mo basta-basta magluto atin talagang kwento. The heart of it, yes. The Oy, heart. tamo, Jo! Actually, Alben, kaya ba magsalita ya kasi Yes. mamintigin kayo na Wow, feel na feel ing na ugat. talaga. Ing ugat talagang pupulsuya. Well, so, ngayon niya balota mo, we all felt hurt. May nasakit tangan. Because we did not get the title. And we also know that this is well-rooted Kempanga Kapampangan tamo. Eka masakit loob kasi it actually nang gawa ng King Vlog ni I said it's not about the title. Correct. It's not about the title. It's about the many years of culinary excellence, 'di ba? The many years. So ngayon
nano naman mo ing posibleng gawan tamo to keep fighting for the title? Palagay mo. Yeah, for me, parang ako, Jo, alat na lang kailangan patunayan. It's not about the food, it's not about the place. Itang nung naniya pangaluto Metong adish, metong adish. Let the people talk. Nung Talagang, yes, let the people let the talk. people talk. Ilan na mo ing musga nung naniya talaga, nung culinary capital kanina May muaya pa. talaga bibya. May muaya pa. Medic! Tagalin, danom! May muaya pa! Diyos ko! Kinanagin! Bubukan niya po. Ang gawan nun Ilo ko talitang title ito. Let the people talk nung nino talaga rin culinary capital of the Philippines. At saka, Jo, metong pa, Metong pa. kay kasi yan very, balamutang, makabang diskusyonan kasi yan. Totoo naman. Isong kitnan ming metong nga tao talagang magaling magluto. Nako, mayari ang kinabukasan. Kulkula na la pa retang kawali ng mamangi, retang kaldero ng lukot-lukot, deta talaga rin gagamit ang pagluto, wala, makayan-mayan. Pangareng, wow. Baka talakwas ang nyanyaman. So, ita pinalatan naman na liwanggawan nun i-continue tamo mo Ang itang legacy. ang legacy. So, even though na recording title, tamo kailangan ng Oring title. interesado ko king sabihan ng tinampoy ko yung Jeff. Itin kasi, specifically, geared la to, oring vlog na, geared la towards food. Ang Yes. popular ng mga nyaman na pamangan kayong Kapampangan. Kasi talagang pag inalben ke, ikit kaya pang mumunatin, talaga namang there's no way na eke aryan ng video. Kasi balo ko Kapampangan, di siya ing project mo, yung flex mo kayong video, at manyaman niya, at balo ko nga tinyang storya. As a vlogger, kim palagay mo. Tambulang-ulang na. Wow, ito mo, Diyos ko. Talaga magwawa. Pag-aisip ke, pinitang video mo minunada kami message, tambulang lang mo. Kim palagay mo mo, na ano mo, yung dapat mo bilang meto nga food vlogger, yung pang manyaman, yung pwede mong gawan. Bangka nita, pakipaglaban na. Kasi balo ko, ako maniwala ko rin Kapampangan, nila pa isambut, nila pa ilamang rin. Pakikuanan din title rin. Actually, Jo, there's a lot of other ways nga daw. Kasi meron namang ibang title, not just culinary capital. Pwede namang yung pinapagboto nila ngayon, di ba, na what's that, culinary destination, mga ganon. Burigay There are tawag. other titles that we can fight for. Yes. At saka, alino man tuknang din kaya katamong Kapampangan chefs paglaban day ni. Nung etay ko itang metong, atin tamo pa rin ako ang aliwa. And ketang sasabihan, actually, I want to be as fair as possible. So, rin aliwang may mag-comment because I posted the video about it as well. Anyang kinabukasan nitang linwaling balita, kinabukasan natin kung pinost na video. So, marakal may mag-comment, binasa ako na rin comment. Sabi na rin aliwang, tagaliwang province. Kasi masarap din naman kami magluto, hindi lang naman kayo. Tama. And that's Makatingin true. na po rin lang aliwang comment. Feeling yun naman, kayo mong biyasa mo. Correct. Actually, even Kapampangan, la pa mismo, Kapampangan netizens la pa rin mismo mag-comment. Na, totoo naman, aliwa mo naman, ita mo yung magaling ken, makanyan, makasakit lo. Pero, what's your take on that? Well, it's true. We have to take it kasi with a grain of salt, ne. So it's true na ating aliwang yako personally as a Kapampangan, appreciate ko yung lutong igorot at saka Bicolano. Yes. Ako, gusto nga Kapampangan. Yung may bugtakman. Yung may bugtakman. Feeling ko, ating kapulkir yan. Abalang din kulang Although aliwa, kasi dapat ating kung aliwang mindset pagmunta ako aliwang lugar na, uy, alimiya kain ni. Ako sabihan ng Emiya. nano yung lahi. This is a very short story. I mean, Pilipino ya. Pero yung Kapampangan. May kipangan ko. Kembali na ng kaklase ko. Kaalis. May naliway nga sado, Jo. Aliya, Jo. Ito to sigang yang asan. Sigang yang asan. Oh my God. Istong mamangan, keng Pampanga, istong asan niya, sigang yang bangos. Correct. Atin yang gandos. Karela. Atin yang kangkong. Ang pong laya. Atin yang laya, atin yang, Correct. basta kumpleto ya. Wow, atin wow, yang wow. okra. Oo. Marakal ya. Sahog Sabi ba? na pining asawa ko, bala mo kano pag menyagang ko, bala mo sapa. Anay king karakal. Pero, masabo. Only one time kwento ko, may kipangan ko, kaya kaklase kong college. Ngayon, yung asawa ng koya na, tagaya liwang lugar, Kapampangan. Oh. Ngayon, mga nada, sando ko nakakena, naning kaklase ko, di kukuha akong sabo. Manton kong aliwang kayi, Aliwang gule aliwang, or bulog. Rekado. Bulog, Wow. rekado. Inga kakit ko, sabo, marakal, ang poing mong bangus.
Aro? Sabi ko, yata may lagay kang kong Pelisty, medyo. Bas ba, Kapampangan? Yes. Wala mo medyo malino yung Eya mo. Yari na kami gluto, che. Eya malapot. Yari na ka, sabi binukal niya kanining yung bangos. Bala mabiya pa yung matanan ng bangos. Amo, Amo. Lawin-lawin kaya, sanap-sanapan kong antineses. Ala ko talagang ikin. Mangantana na, luto na yan. Luto na ako. Di kinangwa kong kay, bowl. Yes. Sinamaman. Ako happy ba ta? Ano lasa? Kapampangan ko, sabi ko, diyan ako. Di na Kuwata ng patis. magkang kong ako. Muna, kuwata magkang. Ali kami yan naman. Alang ganda, salang ako na maan. Manyad Pero na ano nga skip ng bukay? sabihan ko, manyad na akong pates ako. Dagdagan mo ako. Dagdagan mo niya namang asin na ako. Tinapats niya pang asin. Wow. Abong marakalalara ako. Kwa ba to? Sabi ko, otantiyan ning kayo, otantiyan ning sabo ako, otantiyan si gangyo, o talang rekado, kay bat, karakaldanom, ing reasoning daay ne. Karela kano, kapag din yan deng aliwang sahog, din yan deng kangkong, din yan deng gandos, din yan deng patis, din yan deng nano-nano, milalako ya lasa, madidiminish sa lasa ing fish. So awa, o itong belief da. Sabi ko, somehow it makes sense. Just a little bit of sense. Correct. Inisip kaya kasi, uling pinamang fish ang ulam da, they really want the taste of the fish. And so, adding up more to the dish takes away the original taste of the fish. It actually makes sense. Pero sabi ko, this will never happen in Pampanga. Kasi in Pampanga, it's not just about preserving the taste. It's actually serving the palate of all your guests, rempakanan mo. O ita mo, ing Kapampangan, so may gluto la, hanggat ating kang adagdag para manyaman niya. Hanggat ating, nyaring kaluguran ko, Amerika, lagi yung sabihin, pag nagluto kayo, ang dami-dami. Correct. Ang dami-daming nakalagay, ang lasa. Sabi ko, itang yari na kang mengan. Ating 3 days na kang mengan. Ating kapang miltaga na tinga, king ngalang-ngalang, pwede may pangulaman. Wow. Kasi katamo, Jo, Ali, totoo. mabulog tamo. At the same time, matipid tamo rin. Bakit? Pakiisip tayo kasi tang kinabukasan. Bukas na sinam mo. Alala sa Ali, pa. talagang manyaman. Koyangi ka. Makanano kayo, kembale, nano mo yung, malasa ka naman. Ay, malasa. Hoy! Malasa! Ay, sorry for that. Shout out ka. Shout out Fam. Pabe. Malasa ya ka, no? Professor ya pamorogoy ko yung Ken Dabso. Alin, Malasa manyaman yung ang Pampangan. magluto. Yes. Hindi na Kapampangan, manyaman ha. Ay, bulit yung sinabi mo Manyaman. doon. Ay, ito na akong telepasin. Diba? Isa ako mag 5, 6, 7. May nga luto yung sir, oh. Manyaman. May kaluto yan. Malasa yun daw. First time to hear that, sir. Hyperbolate, diba? First time na anong damdaman ta. Ali. Hindi pa niya nang daramdaman ka, no? May asim na. Kurikita. Alin. kapalit pakiramdam. Utang ng kahay, pakibatan ke. Manyamantan talaga bilang. Manyamantan talaga, di ba? Maniwala kang manyaman. Wow, po manyaman naman, na- sir. Correct. Ay, manyaman naman yung luto. May kita kaya kami. Talaga. Oo naman, Jo. Wow. Diyos ko, ika pa naman. May wala eh. Nakaman May maan. wala. Mo na yung malabing Ali, with pamo. Wala. Ano totoo naman ta? Baski, sabi ko binanting, kumpleto ta mong magluto. Ano totoo naman, pag siya munta ko areola ng probinsya, talagang pantunan mo itang kayo. At karit, totoo itasabihan mo, Jo. Na talagang makanta na, Halitong pantunan mo, tupoy. di ba? Every, balang detalye. Yeah, Diba? kung pinakasam kong ialala sa dapat, malansa. Buli ko istong may paksi ka. Ing Malayo. paksi tang sa pakyang laya ampong. Ano na rin eh? Tangle. Alitang siling pamaksi. Wow. Buli. Balo mo, maliban kang pa magluto tamo, mapanistita kasi. Alikot mo. Botang magluto ka. It adds to the skill. Kailangan galingan ko kasi It's panistida part ako. of it. Wow, Correct. it's part of it. Kasi talagang mga palasa, kasi itong yung linuto mo. Wa. Kaya, Metong mo naman, tinod. metong mo naman ka ng dahilan, Jo, bakit makantita? Tamo buling may papakarine. Totoo ito. Kasi, syempre, Kasi sabi ko, we serve the people. Wa. Actually, I think kung kaya Ken, I think experience na niyang anak ko na may markaya ka ako, natuto pala. At may ka okasyon. So, pisasabihan da, nanungan data mo ka rin bisita. Ating metong matuwa, sabi na, Anong occasion? actually, church occasion okay. niya, so dakal datang. Desita. Sabi na ni Metong Matwa, salita na mong kahit ang biskuit ang pong juice, sana. Sabi ng tatang ko, balo yu po, nung pare-pareho katang Kapampangan, nana. Nung makantata mo rin ni serve, eta na po mag-serve. Correct. Ngayon nung mag-serve ka ta, pakagaling tamo po, may nga Kaya pasali nga, lang. giwad ang burol, Jo. No.
Kasi lumenta mo, ka pa mo, hanapin. Lumenta talaga, historically, talagang yung Kapampangan, riverbanks, di ba? At the same time, fertile ground yung Pampanga. So historically speaking, Fertile alin ground. ito naman, fertile din kaya katamong kain, Opo. kaya katamong Ground. lugar, di ba? Alin So, totoo may naman to? mag-thrive la detang ekanaganang rekado. We are a primary source of food. So, yes, sir. talaga Actually, naman- ating ko nga Wow. basang Sige. makadasters tuya. Kasi Dagdag kano, me. rengaliwang lahi, if their surroundings are not, hindi fertile ang ground, so the crops are not as tasteful, walang masyadong gagamitin na ingredients, so they did not have any choice. Pero ikatamupin kano dahil marakal laman ng river, Wow. marakal kata crops. So marakal tamo meging recados ka rin gagamitan Options to add tamo. up. Yes, So correct. kaya biyay taking historical na reason kung bakit marekado ka ta magluto. Karang totoo. namong fiesta. Wow. Pagatin tam bisita. Nung ayal benyo la retang aliwa akong skits na itang Jenny, pero bala mo yata mapulaing karelang tidad. Wow, mapalisti. O Jenny, pero bala mo yata sasabo. Bala mo sabay tidad. E wala maantala rin. Kasi those are real life experiences. Itong Wa. may fiesta ka te, tino dinganda mo. Ay talaga Ay. naman. Palistida Talaga ka. naman panistida Adyang ka. may Sharon na lang. Andiyan, doon. may Sharon da. Ito, automatic. Balot da. Pero istungetino din tawo mo. Kaya tapang mo munang makayapag kasi pag may napagka. Tuki-tuki yan eh. Ating ka mong chicken ken, ating ka mong manok, asadong manok. Lumpia. Ating ka pang kaya, ating ka pang nahawas ka rin, ating ka menudo, regdo. Ating ka asado. Yung kaya ka nga sara, Tido. sungapot lala. Lumpia, biringi. Yung kaya ka nga sara, sungalan ka terong saron. Talaga namang Abak mga na, palasa. abak na, Intintad mo, sungay malapot. Wow. Ot malanyo, marayupot. Mga palasa ka, kaya ba't matabang yung kaya kang tintad, o. Kaya ba't, other than the ordinary foods, rin Kapampangan are also known for serving exotic foods. Yeah. Mamiya ka meto. Yeah, ako, favorite ko ka lang exotic food. Siyempre, tute. Ding tugak. Tugak. Kamaro. Huwag mo, tugak. Peka ka niyan, may panggamang mukha pa. Ren tugak ka na. Ali, O ren kamaro. Oh, tipo, Wala pa isang buko. Reng tugak, Oh. di ba? Kita Siyempre, may banda. Nagigil ko. Ali, ibuli ko na sabihin, manyamang kadatang cho. Talaga naman. O kakamo pa. Parang Ay, meto mo naman, kaya nga manyaman mo naman. ko, kakamo pa. Ang pamo. Ako na, nakakalimutan ko. Okay. Ay, kaya siyempre, tugak. At imbuli ko muna makakalan po tang lulutukin tugak. Yapin ito, tadtaran may balamo sisig. Tapos iyabe making ebon. And pause right there, and only Kapampangan can do that. Correct. Yeah, o, Ah. sabi na tugak, Koyang Jeffy, ka na naman buri mong exotic food. cricket. Kamaru! Kamaru. Kamaru. Ah, yeah. Kamaru. Di na Eh, kaya lalo mo kasi- yan. Adobo do rin. Adobo. Adobo dalang malangi. Malangi. Tsaka Wow. maparas. Sangleda lamu king bawang sibuyas. Apong tugak, kita pintugak. Tugak. Tinolang Tingnan. tugak. Wow, Actually, ita, tinolang nyaman. tugak. Ay, kaya pa-atra yung tinolang Walang tugak. tugak. Parang Ano? chicken yun. Wala manok ya. Ako may manok. Ay, manok. Kaye, tugak. May nga na ako, pero etinola. Etinola. Ah. Palagi yung fried. Wow. Kasi wala mo manok ya. Walang fried chicken ya. O, di ba? Exotic food and only Kapampangan Ing can do manyaman pa that. ka Jorat ang mumalati, aliwala na ng mga ragul. Malati. Ini exotic for us, pero exotic ya karengaliwang imburo. Wow. Maniwala kang Tagilo. Tagilo. Kasi last December minuli ko and I brought two of my friends from the States na minuli Manila, Kenikim, Pampanga. And so, dela ko laking restaurant. Dela ko laking Diosdado restaurant. Shout out Chef Howard and Kuya Baka Ronald. naman. Baka naman. Dela ko la ka rin. And so, ating dish ka rin na buro. Balo na kasi pag mag-live ko na, nung aming mismong pamangan kin Pilipinas, sabi ko, Tagilo, mustasa, okra, makanyan. Tapos, ikat ko, ay, tiki ko la ka rin. Ano to, Wado? Ella aware. Sabi ko, yun, Tagiloy nga house mekan, pero buro yan. Paano kinakain? Nanano ko, yun yung Kapampangan, samji. Correct. So, tiro ko laking mustasa, may glagay akong a portion of the Asan? tagilo, a portion of a tilapia, a portion of an okra, ni-wrap kaya, tapos pepakan kaya kabalungusan. Oh, Talaga ngayon eh. namang megburan naman to. Talaga namang Paburyana na. Kanan itang friend ko, aburyana na. Tapos sa ting meto nga dessert ka rin, keng restaurant, Diosdado. Bala mo kalami ya, pero gawayang gandos. Gandos sa maputi, kanya mana. Hanggang Kalaming ngayon gandos, andan mumuli ko Pilipinas. Kung nang imamangan makanta. Hanggang mumuli ko Pilipinas, Hi, parang Chef nabili na yung Howard. friend ko. Manyaman, Wow. tiltil may pakitang mayumo. Tapos ko talagang parang ang poreng suman. Tama and everything. So, apin nga rin. Apin nga rin. Exotic foods and everything. Correct. Tin. Ikit ko ting kamburing ipaglaban. Wow. Actually, ring makanini pamangan mo, kay Balo mo po tang atsuka keng aliwang lugar. Aliwala timpla.
Halimbawa, Ella Home. sabi mo nandin, sinigang. Before we started, nandin kang labi, masasabi kaming, Pagkwento sir, kami, sabi mo wow. kaya, kari-kari. Wow. Karangaliwang lugar para karela, ini-name best Pero, okay. bala mo aliwa. Nano mo Kulang warin yan. pamiyaliwanan ng kari-karing aliwang kapampangan keng kapampangan tin. Sige, Ano yan sinabi sabihan natin? mo. Ipate-pate taki. Sabihan tayo. Bali, ing lugar ay ni. Kamarines, sabihan mo na. Ano yan sinabi na din ni Miss Tin? Yan. Apining lugar ay ni. Oo. Sabi ako Wow, kaya wow. kaya. Tapos sabi, dapat yung Ay, alimi mo ako paglabang ko rin kapampangan. Dahil sabihin tayo, tamo culinary capital. Kari-kari yeah. yun. Malanyo. Kutang pa Oh, yan, yan, Oh, yan. nano, Din niya sinabi na din. Sinabi ko yung lugar kang kay. Babala rin boobs ko. Oh. Sinabi ko ang sir na niya lugar da ini. Tapos, Sitsit kumbaga, Mepota yan. was it Wow. Kepot. Reputable ya pang restaurant ni. Okay. So, Maracalia branch, Maracalia business. And we Anyang respect them. We don't mention them, but Yes, you're gonna hindi whisper it natin to me later. sasabihin. Correct. Okay. sinerve da larang may aliwang pamangan, manyaman larang aliwa. Pero anyang karas na nitang kare-kare na ining lugar ay ni, very proud laking kare-kare pag mamalengki ka at inyang specific portion ng palengki da para keng kare-kare ingredients da. Oh, wow. Panyan tinakman kay alayang masyadong lasa para kako. Na sabi ko kang mako, kaya bigay mako, considering na para karela, anying best. Oh. Pero aliwaya. Elia. Nung Pasok kapampangan yung niya yung kapampangan mangan standard. Kenny. Oh, Oo, no. Oh, ibagsak correct. niyo mo. Kaya Pero ako naman bilang patchetting kong yeburi, bayom ako, sabi ako kita manager, sir, ako hindi ko alam para sa akin yung parang kulang sa peanut butter Pareho si kata. yung kare-kare. King Pero vlog yun eh. Pareho kata. Ako naman, Jo, isang maanta, I asked the manager nung kapampangan niya yung chef. Mataras siya. Ali, kukutang ko. Mataras Potang sabihan daw. Tanong sinabi ng hindi ka pampangan, ano mo sabihan mo? Ay, syempre, sabihan ko yung totoo. kaya Baka pala. na, no? Kaya pala. no? Auntie Mojo, kapampangan yung chef yo, Aliyah, ada mo. Potang antang sinabi kong altas. Syempre, takmang ko pa mo, kanang ko pa mo, makayan. Potang antang sabihan ko, sir, ini po, sabihan ko punto to kaya kayo rin pong kapampangan, masanting lapu dila. Wow. Kasi, Doon ko na pa hindi la. Ali, para mo naman yung business day ni sir, eh, di ba? Wow, wow. Bigyan Ano mo pa lang ka rin eh. advice, di ba? Hindi ka lang, alam mo ba yung dila mo? O, kabilis na. Balo mo So, naman. hindi lang ko lang mong advice, Sir Wow, Jeff. wow, wow. Bala mo, itapong kayo, Aliyah, masyadong maantini. Kasi, Curious ko, how are they reacting to that? syempre, tanggapan na naman. Tanggapan na. Makanandang Kasi pamanang bilang food vlogger, dakal na ako ng I-experience may aliwang paman. Ali, kasi there Maniwala are na. not a lot of people can be receptive to that. Kasi bilang meto nga chef and for Kasi someone lang right. criticizing you, Wa. di ba? Wa. Not everybody can be receptive of that. Posibleng ma-offend la, posibleng Wa. manandama la. Kasi bakit porke wari Correct. pasok yung standard mo? Pero Pasok yung Jo, standard ko eh. bago Porke, mo, sasabihan ko anta, at yung business yun, yung Pampanga. So, 95% na rin mga ken kikater is mo kapampangan. kapampangan. Tinod ka ka rin. So, yung sabihan ko talaga, ko po maantini. Kulang ya po alat, Sin. kulang ya mayumo, kulang ya maantini, sabihan. Sige po. Biling kayo naman tatanggapan da. Pero rin aliwa, siguro tanggapan de, pero po nakagulo, dalidan na lang. Tayo ka ko yung chef, anong experience Ala, makanta? ko naman, anya naman yung vlogger, tapi kanan mo na, alam po na kayo, makanya niya pa. Ito, tabalo kaya ka. Magkikipanganak ka, manisty ka, pakapampangan ka. Koyang Jeff. Ay, wait, naminta ko, banggit ka namin ka, ma'am, tinan din. Itan talagang, pansetting, ating minta ko, king banda. So, dito ko niya sabi. Sit-sit na rin mo to. Sit ka, watan. Buri kitang, Talagang, ita mo kasi again, maselan tamo, di ba? Kasi skills siya kaya katamo ito eh, di ba? Kitang kapampangan na from the recipe pa, na? Ito Ricardo, makanano mo, how you prefer it, di ba? At the same time, ditang gamitan mo, potang, ditang process eh, na? Wow, Totoo, tinya Jo. pang tinya pang kain, ha? Wow. carrot, Skills siya kasi kaya carrot katamo. niya. At ano mo ita, alam ako sa labat, ayan, alam ako sa labat, itang puso tamo bilang kapampangan. IBM kompleto eh, kabod na mo, makanta mo ka mo. At saka, just. Stong at show ka all over Pampanga. Stong may kipangan ka, king meto nga lugar, at Totoo. king kapampangan ka makipangan, balo mong balo, ating kang assurance na kumabsi ka. Wow. Uling more than what you That's ask for to serve the ing marakala pamangan, ating kayabe lugod. Wow. Mo ito, pilming kayari mong may kipangan hanggang ngayon ka man yan, papagdalanda ka. Wow. Mamangan ka pampaugtuan sa Makabalo sadyada siya. ng apunan. Wow. Yan, totoo. Tuto. Diretang skisitang, ay, ali,
Wow. Kaya ritang mingan magmerienda atang banana kimig pansi Mahal iyayapon sa langi ko pa, Nano Kenny. magpansitam. Nanong buri yung Gambengin, magsisig ko. Di ba Ah, makata? wow. Yapin yan ing eda atapatan ka rin kapampangan kapilan Very man. Nek kay Jo, generous. Generosity. Nek kay Jo, mama. alipa man, ati mo, bukas pa yung fiesta. Managkat ne. Nanong Wow. buri mong kanan. Pispiras Kung pa. nan pa mo yung bisita mo, ay bisita na nung nanong buri ng kanan. So nung nanong request na ninyo, Yapin, luto. iyang iluto Wow. na makakita. And then more than that, mag-serve la talaga. At saka the way they serve it to people. Yeah. Ngayon kaluguran ko, ikwa ko, itakay ng Amerika, kanti mo sula kembale ko. Mating ko mong EFM, sabi ko, we're gonna have visitors over. Tapos sabi ng, sa nining asawa, kasi sabi na kanta, where are the ziplocs? Sana, retang pamplastic. Kasi sigurado, manuli la rin kayari. And when I prepare, I really prepare a lot. Itang ika ng kukurol. Ika ng kukurol kayong pamangan. Tang, joy na ako, Bisay. Lima, Wow, rakang at saka, nanano kayo, ila pang maglagay food kayong plate mo. ing manyaman mo naman, ati, tang mama ko na ka. Malahot na ka. Panagalanda ka pa. Panagalanda Bieding ka, pabagat mo. Kaya ba't sabihin da, alita mo culinary capital of the Philippines? Makapal yan kay Buntok. Ne? Kaya ba't sabihin da, ita mo culinary capital of the Philippines? Ay, ali. Makanyan man, what do you think the message that we can give to the people na Manalbeke, katamo na alika Pampangan? Nano mo ing dapat, nungkot nanda kayo, mamiya kami itong statement na to make people believe na ikami dapat in culinary capital of the Philippines. I know, don't give a safe answer. Yeah. Ne, itang pag sinabi may why should we be the culinary capital of the Philippines? Ikikitang video da rin culinary capital or not. Yeah. I did. Very and I shared impactful and a that. lot of people might not know it, but those are some Yes, of the best statement. chefs ng Pampanga. Yeah. Pag maragol tala reto. Yes, kaya very impactful yun. Hindi yun basta-basta ano lang. A lot of those are great chefs, great Kapampangan chefs. Legendary. Talagang Wow. sinabi ng culinary capital or not, di ba? Manyaman. We have the Ikaimi, best Manyaman. We have the best Makanyan. dish, correct. Tutoytas. At saka niyang Manyaman Festival, buri ko itang sinabi ng with or without the legislation. Correct. This is our identity and we will continue to uphold that. Yeah. Sabi na. Alito to naman ka. Uri kita. We will continue to uphold that no matter what. We Pakabsyan. are and will always be. Mabubusog kayo. Ako naman, one word. Manyaman. Ita mo. Uri kita. So, ala na akong marakal pang sasabihan, one word mo ta, manyaman. So, bala mo met yung invitasyon sa karang Talapanalbe na hindi naman mga Kapampangan. So, Kung ita, sinabi may manyaman. pangalandaan kita talaga. Manyaman ko, manyaman ka, Eh, muna yabi manyaman. ka. Putay lamang nga, Diyos ko. Sakit lang pa dumos. Manyaman tamo nga. Tamo nga. Manyaman lang magluto rin Wow. Kapampangan. Koyang Jeffy ka. Ito, Nano mo abanggit yung, na ako. how are you going to tell people na nagmanal ba makanamon sabihan karela na oy kami ika kasi koyang pag may nyali tayo balam very diplomatic bi awa makanano mo sabihan ka ring manal be koyang na dapat kaming culinary capital of the mukpa kalawi kikilig ko kalawi na ako maralero Unique tamo. Tsuking puso tamo daw eh. Makananong tamo. in Yung puso heart in Kapampangan. paglaban ako Wow, yan wow, Jeff wow. wow totoo naman Hanggang makananing ing sabihan da katam. Piece of kaya papilya ito eh. Pero lawen tamo talagang we know itang rightful kaya katamo ya. yeah ako siguro sabihan ko let your taste buds decide. Diba? Let your taste buds decide. Kasi word of mouth, we can create all the evidences. Pwede mong sabihan, Karela, we can fight all we want. We can tell the whole world na culinary capital of the Philippines. Pero hanggat eda atatakman. Kasi I'm sure the people who are claiming na eta mo dapat maging culinary capital of the Philippines have not experienced The best of. the best dishes of Pampanga. Why don't you come visit and see it for yourself? Wow. Yes. Paano ka na? In kahit Diba? naman yan karang kaya na kan, usong yan kasi magpa-deliver na ka. Wow, makakalungkot din yan. Magsamgyup ka, mamangan kang sushi, Wow. mamangan kang burger, Madidipit burrito, tang you know. bahay. Eta Fast mo food. kakalingwan, Fast itang kaya katamong sariling pamangan. And also, ka masyadong mayabang nung biyasa lang magluto, renga po mo at ika-alika. So bilang Kapampangan,
take your place dito sa ating legacy. Wow, Panigaralan mo. Panigaralan mo kasi you carry the many generations of your family. Kay Diba? once na ring aputa mo, ring pengarita mo, ala na laika na mo. Kanandi. Kaya kabiyasa. Makanano ka, mag-order ka. Makanan na rin kapampangan of the next Correct. generation. And Kota, Madaya. lalo tayong iyakwa. Wow. Mananang tayo paglaman. Anya, dapat While it ila. is true that easy access na nga ning everything ngayon kasi Papa Food Delivery, kaya tusok to. Nano nga niya. Sana i-preserve tayo itang skills takin pa magluto by cooking. Ne? And really trying to create more kapampangan dishes out there. Kasi we are not just the adobong malangi. We are not just the sinigang na malapot. We are not just the asadong matwa, the biringhing manyaman. We are more than that. Saka kasi Sige, sir. Saka kasi kay as I mentioned nan, abanggit ko ni heirloom ya kasi yan, di ba? Itang abanggit ko nan din the way we prepare, itang makanan kakaya, talagang culture Yes, kaya, di ba? yes. Kaya totoo ita buriken sabihan sa banggitan sana nan din na burida instant na kaya pa mga pero madidefeat as I mentioned nan din, abanggit ko nan din, madidefeat itang process, sampo itang nyaman eh. Correct. Tsaka, So talagang culinary capital of the Wow. Philippines or not, talagang kita mo, Ika, Kuya Jeff, Wow, Ika manyaman. Sistine, Boy, Yako, maniwala tang para-pareho na talagang kapilan man, Manyamang impamangang kapampangan, Wow. emo alamangan. Okay. Amen to that. amen! Amen! Ang pamo. Tsaka continue asking. Eka maririnig mangutang nung pakanayang iluto ini ma. Wow. Tang pakanayang iluto ini tang manta. So, bakit Kareng ganaganang may kiramdam kening podcast session ni nakapamo Jolie Petok nanganda ko pamo sigurado nung nanong kaya kaming apag pami talamitam api sabyan may ka-relate kayo naman and we wanna thank you for being a part of this podcast session kasi balo ko metong kayo naman kareng may sakit loob Correct. o ba't etamo miras kaya katamo yung titulong culinary capital of the Philippines pero kalupan na ning api sabi tamo sisingit ya kalupan na ning api sabi tamo we are and will always be the culinary capital of the Philippines with or without that title. Talaga naman palagpalingan ako gilagid kanya. Palakpakan! Thank you so Yes! Yan. Waka waka single double. Kahit susunga ka, magreklamo ka. Mga tanong tagilo, Diyos ko! Sabi Meron mo naman yan ko. iking manyaman, Jo. Nakipali Very yun, ah. good. O, ito ko pampindang damulo. Ay, Ay, yaman. magdala pampindang damulag Ako talaga magdala ko naman. ay nasi. Very good. Mayroong kamatis, Ay, mayroong lamangan kamatis. rin kapampangan manyaman na ulam nung alang nasi. O sige namangan kay pa mo, pota na kita pa si Yan, Bay. hanap na kayo po. I love you all mga Jo. Kapamujo!